Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala abdihil masil maud. Malfuzat ma kabtangan iba masulat deng hajrat masimud iban Imam Mahdi alaihis salam amin janji sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam numog akhir zaman. Inhantang sin pagyanon sunnah. In hikarwa padduman hipanghindo pa mga muslimin amunin sunnah. Kakainan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin magpatarang hukuman sin Al-Quran sarta anggautan sin baran. Besin sa upaman niya, bang aturun sadya enggin paisan sin Al-Quran, wairun dun haon gumwa bang pilain mga rakat sin sambayang 5 waktu. Sumagawa, in sunnah sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piatarang ni mga ini. So wairun minsan hambuk mahulog mo papamaham amin wala imamo. Hatinin hadis kuno iban sin sunnah ini sibuda. Adapun in pagyanon hadis ini napun siya hanggatus kay man tahun puas deng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang pensunnah ini gimwa siya nagdura iban sin Al-Quran. Puas deng Al-Quran in sa lagu-lagu suay pagsarang sukulan si mga muslimin deng katan amunin sunnah. In kaagi sin Tuhan iban sin Rasul niya at tungod sin panghindo pa mga manusia nalupit magdua. Pianog mayan in kitab suci nagpahati in Tuhan hakalam niya bang unuin kabayan niya. Bat supaya sumampay in maksud amin kagunahan halam sin sara niya yan. Ampain kawajib amin pialapay Rasulullah sallam amun ini. Pagkayanggautan niya in sara ito, suway niya hipatarang iwan ni pamahalayak inya to hakakahinang. In kaupuan niya, piatarang niya hakakahinang bang uno amin bakas kaya baita kanya hakalam sin Tuhan niya to. Iwan ding hasawab sin paganggota sin baran niya hasara ito, nasalasay in kamatoran bilangan sin parkala amin masigpit. Bukun amu bang taiyanon in kawajiban ini pialaway dun hadis. Karena in Islam asal na 5 di hadunya ini wala panapunin hadis. Maita, wala nakapatindog sin sambahyang in mga tao hawakto amin wala panapunin mga hadis? Ataw wala sila nakapagzakat? Ataw nakapaghaji? Ataw di nila baha kay ngatan bang uno in makajari nila hinangon iban sindi?